Talo falava o talafou mai le si ufofonga le lau moai Wellington e mo le ulu ai aso le nei tausanga aso mo Januari lua afe lua ono. E ui le tele o la pata inga i savili mamatangi malolosi na valo ia mo le poa na po i le tele o vaenga o New Zealand ai na va aia lava le mata ina o mea whaapapa ina ua ulia le nei tausanga fo lua afe lua ono. O au kilani na wa aia le matanga o Fio Fireworks i lunga o le Sky Tower e whai tau wafe tangata na moni mawina mea whaapapa ma pea ma le 5 minute le umi na whaapapa ai. E toi titi a whatausanga o fuafua ia mea whaapapa ma whaamauti noa e saonga le mu. O Wellington ne i Courtney Place na wa aia fo i le whaatumulia o tangata e whaatalitari le au lia manuia mai o le lua afe lua ono. Na lipotia le leitio New Zealand se oso whainga i le upenga ta whailangi a le soifua maloloina a le Manage My Health i le asona nafi. O le upenga ta whailangi e fesota i eifo ma i matanga se ngase e mawhai eifo i ona whaitau ma maua e tangata a lato wha maunga o lo o le whale mai. Whaeloi le pulesili o le Manage My Health Vino Ramaya ua iei tangata i le tatau ona whaonga ina le upenga ta whailangi ua lato tatala ia wha maunga ma o lo o ngā lulue le au whaingaluenga e au ili ma ilo lea mata upu. O le lua afe lua 5 o le tausanga i longa i le tele o solo te o se tausanga maoa e i le toa tele o tangata vaea ma malolo mai i ngā luenga. E tele esea inga matala whea i whaafita auli i le tele o matanga luenga le malo o whale mai ma leo whaapea maa onga ua tau fia fo itu singa i ngoa pe ona sa masani ai i le fitus furutau sanga o tuanai ma o nisia o tala te tele na lipotia le tio New Zealand i le lua afe lua 5. O le anga lulue le aikea i au kilani e whaiani whaasa onga i lau papa whaailoilo ale kamupani na se sele si pelanga o ni upu Maori. E iai lau papa whaailoilo ale aikea e whaasino anga i le whale kofe sua tena o lo whaasanga mai le isipito i le ngangana whaaperitania ma le ngangana Maori. I le wha Maori sa tusi ai upu Maori o le whare kai and kafe swini. Peta ai o le wha Maori o lo o iai totonu mata itusi o le FS ma le SS. Ai le ai ni mata etusi so o whaapea i le alafa peti wha Maori. O lo o talia fia le kamupani fautuanga o atu inatu e winga i le sasi i le whaonganga o le ngangana i tustusinga i lau papa. Ua loka ina se ali New Zealand i Perth i Ausitalia, ina ua ia uia mapasia wha malo si skula ati, maanga i atu i le mea tau no umatu uva a ese atu ai wa alele. Whaalia leo Australia, o le atau le alea 25 tausanga, sa te ena ele i mawhai ona whai malanga i lana malanga, i le aso lua, ona sa whaasua awa, na ia tata ele tio atau le ala matu le ese skula ati, ua whaasalaina le atau le alea i le 15 afe ono se lau 5 tala tupe Australia, tu sa lea mar 18 afe se lau 10 tala tupe New Zealand. Ona olona uia o se vaenga on malaiva alele e whaasa ona uia e se tangata, ona ele saonga le mu. Ele ile watu neisa iai fo ile isi mata upu na whaasalaina ile ali i 23 tausanga le matua, ina ua ia sawaina ni tangata whaingaluenga se toa lua ale ea New Zealand ona sa whaasua avaa. Na li ole fia o se tamaitai mana wo na fuafua tawa whaoma mamoe se whale Gold Coast na tutongi lunga upenga ta whailangi peitai na ngaula lato se fulu afe tala ina ua mawane o ni whainga tau whaavalea. Na tutongi e Pemberton mana wo le fulu afe tala e no nofoi mana wo mo aso e valu i Gold Coast i Ausitalia na pokle whale lunga upenga ta whailangi ale Poka Patch. Na whata ia Pemberton mana wo i le taunu uatu i le whale na tutongi a Italiane e se tamaitai o le e anaina le whale. Na tala no atu Pemberton i le tamaitai e winga i le whale ua umo no la tutongia e no nofoi peitai na taliane le tamaitai e ana le whale o lo na whale e le oilunga o le upenga ta whailangi o le Poka Patch. Sau no Pemberton o le tamaitai lea sa tatala mai le whaitutoa o lo nata lea e whaalaweloa i le whale e lunga o le Poka Patch. Na whaonga e le tangata tau whaavalea le ata o lea tamaitai mani ata tuwai mai le taimina whaalaweloa i le whale ini tau sanga taluai ina ia maunu atuai tupe maolo o whaia suenga i lea mata upu. E toa tasi le tangata na maliwi se whaalawelawe tau ta avale i le awala numera tasi le itui mātu o kai kouda o atua i le toa wha tangata mali liu tarun a mata mai le piriota o whainga malolonga. O Denmark le atuna mua le lalolangi o le a le toa kiliwaina ni tusi i Pusameli.
ua tele ina suia I meli ma fe autustusia le ngaluenga tusi I pusa meli. E fasela uma le tasi tausanga o whaau ngā pusa meli kiliwai tusi ma meli I le atunuu. Ma o le atunuu mua ua tā ofi le whaau ngā ina o pusa meli kiliwai ai tusi. Na wa le pa ui la lo le numero o tusi kiliwai pusa meli I le 20 tausanga taluai o na ua tele ina whaau ngā I meli. Mai iwa 10% na pa ui le numero o tusi kiliwai pusa meli. I tausanga o mai le lua afe na lata I le tasi te simale 5 piliona tusi na kiliwai pusa meli. Peta ai o le tausanga taluai na whaamawina na kiliwai nai tusi se lau se 10 miliona tusa ai mali poti. Tala fōia mai le si ufafonga le lau mua mo le nei waenga o le tae ao.